crash coy. Paniklah asalkan. Tapi bohong. Kurang kalori mixir lo. Welcome to my channel Ken Motovlog coy. Itu lagi sama gue Ken Motovlog ke jalur Loji ya coy. Mantap coy jalur sini gila. Gila coy. Mantap coy, gila dah. Sendiri nih coy. Waduh, senang banget gua. Waduh, gila coy, senang banget gua. Boleh. Allahu Akbar. Allah. Tuh. Kanan kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Sampai juga, alhamdulillah juga gua bisa sini cuy. Mantap cuy. Allahu Akbar. Gila coy. Gila dah coy. Sampai di mana nih? Allahu Akbar, kita sampai tuh.
gila coy. Apa cok? Gua sampai ke pengen ke Geopark coy. Ini gua nyampe ke Logi sih coy. Alhamdulillah ya Allah. Crash coy.